Neto asokile mwana musesi ya Minista muviani wa Kisomo kauntini Masaku Joyce Mwikali niwaikiithya kana Silikali ya kaunti Masaku nivaniiye kwongela Alimu ma Ecde ala ma imanyisyo ya kiuvundi pamwe Mwikali easya kana maskulu maingi methitwe na mwalimu wa Ecde na mabinda maingi amanyiwa maikwata Kisomo nesa na itambiye ni kwongelanga kana ni kwolanga ilovya ilasya maibata misala ya Alimu ala mandika wane maskulu na keboni mutesya nokutolesya. Joyce Mwikali na mutongo itivya watakana Silikali ya kaunti ya Masaku la muviani wa Kisomo na mvango wa kwele Kisomo na muno ila sinisiande skulu sionthesya musingi kwongelanga utalo wa alimu kwithiwa skulu mbingi siona mwalimu umwe indi ala methitwa maskulu ni wame kwithiwa laini wa mbe kuandikwa kana kunewa mawiani kaunti ya Masaku. Skills training alani bobe skulu situ sia mauvundi ila tuita vocational training kana ila butene sinetawa village polytechnics or youth polytechnics. Tuna mubango wa kuandika alimu ma Ecde skulu mbingi sio na mwalimu umwe na ingi ya kwata kendo lakini ndini wa kuandika alimu ma Ecde tiambo consider alimu ala mema skulu ni already maende na kusomethya otoi wetakana imanyisyo ya kiuvundi naso ndisuvikia naongelangwa alimu kithikana masomo ndela masomethwa imanyisyo nithimena alimu makuyana kwenisa ndoto sya manyiwa na kiicho ni kulela simu yo muito na muno munola meto ilovya sya kwevya alimu na lamoka makiene mateya andike ni Silikali itusoka tuandike trainers kana instructors nundu wa maskulu maitu ma vocational training nundu enrollment ya maskulu maitu ma uvundi ndi muno akitungi kimwe nundu wa kwitha wenda ukethya VTC na mwalimu umwe kana eli ala andike ni Silikali na makosi ala mebau ni maingi kuisa kwithya mwana ethya mwalimu ulawevu ti wa kosi lo kwenda nde join kutienda ku equip our VTCs na instructors na te andika alimu ma Ecde ikanate ole asei moyo wa kuiva alimu nundu alimu ala mate andike maiva ni musei na mwalilia kundu kwingi kwitu kwina mathina wisa kwithia nundu ngalama ya maisha ni asani mwisiye yolo kuiva mbesa sia kuiva mwalimu kwa musei withia ni binikite muno na chune ketuma asia na mbingi ikoke sukulu undu bailite ithiwa ene nthi mavinyikite ni maundu makiukwati na kutana liumu yani asa muvango wa kunengesyana siana sari maliumu wa skulu nukwithiwa yendeya na nthini wa kalenda kana budget nzao ya Silikali ya kaunti ya Masaku nimekwongelanga iya kwisiana nini maskulu ni muvango longi nthini ya department ya education Machakos County nubo wa kunengesyana liu ila kana kamana skulu kwe liu kayenda akutia na itu nenganite musele na mboso nundu suni liu mololo kwa zikazila ye ndini wa PP1 na PP2 nituenda kumaki ya ilasi wese kwethia environment ya learning ya sana isu nini ni conducive kana ni kuendesya wethia kana nikendewa ni kwa isukulu tienda this new financial year governor wa Vinyandeti ena mubango wa kunengesyana iya wethia ni ma improve the nutrition siana ni siesa ale usikabona na nundu liu iya ti liu ubonia kana tikamanenga iya mithemele kwa chuma no kethia ni twa improve liu wasiana isu amanyi wala maneki emitiani ya kilasi cha nyanya na mekwatiwa kulika imanyisyo nene mwine wa kenda amenda sikulikana kana o ndela maneki emitiani nonginya malike masomoni indiva yamu malita uvathulwa kana kutilwa tina nthini wa Kisomo ase yingi mayese kana siana ila itana qualify ku university kana middle level colleges tasia nursing tasia teaching pe siana itabeta ikwata D- and even E nenda kuthuthia ase maito maete siana isu ndini wa our vocational training centers nikana mabundiwe mauvundi mekivathukanyo withie mwana ena pandu twana kukwata mbesa kauntini ya Masaku nyeni toboni mutesya.